الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وكرم وشرف على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كما دمنا نوكل بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يا الله تنت منكم ما وصلك لونكو على كران يومنا كا سمو جمعك أنا ساكا صحابة جمع أنا ماما يتورو لوك إذا تاسرامني وأتمنىكم أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ni kalimin ne da antina su temene ambolu jabi kene kala kambe sababa ma an ga yigal ba fulo ya ambal makke ko de mama san nabu ko yalla bebe ma misri kene do be ko ke jogu yore ko yorle misirla ko ke jogu yore ane ko yalla bebe kamanga so dodla misirla man misiri kogo kamanga do guwala ko lo bebe walma ka misiri do ta ka ke manga sai ko ya lo bebe ma an kanye ne galaba fulana ya ambal maki sona wage tuba ko ale nyine gali ke dina su temene ndara me ga nyine gali ke jaga be wajibe feminu na ko bien ton ay nyine gali ke nyominu na me nyominu chike baunde kama ko mi kende na nyono ane manganye ani ko yallo jagabe dalawa da kise jagaba lawa an ganye ne galeba sauna ngo yambalo make tidu kuluba dangado madina sa kwali abedagawa musoka a cede me bara gelema ndora ko mi chike no anyu wona musoka a cede me bara gelema ndora ko mi chike ananyu wona an ganye ne galeba nana yambalo make samba sidibe ko yallo anyin ndowa salibo na be sali na sa paudla aka sente gunywana ko yallo oya doewa an kanyine galeba durno ya malmaki banjugo tarawre ko yala bebe mita iga foro chike walma ibe ga du gardi zona nyugona walbita foro lebe foro gade wara buloni zona walma wulun minu famo be lamara ibe durku yira ali feju minu be mobolo wulu minu kalane o chogo nuna olu wulu nun salibe beba worna ya malma ke Muhammad dukren chele ko yala jaw kela chekela du me be jaw fanake o mana ko yallo na ba kan yo jaga aboke tlange tanaiwa bore ta warta kilo jagai na fulo fana yorobolo shriye o koren na fulo min ba bulo no bi na sabu abotila tilero bina ne ka kilanta wala wala ba kitende ba an ganye ne gale ba uran la ya malma ke ya sangar bene ko alkolumi ko ba alkolu lobe ibe dulo doala ibe coca cola fana alkolim ibe la jelibe bara alkol kilendara alukoro min be alukoro do be ibe dulo barana yi ibe coca cola fana barana yi a bela jele be masa alukoro kilendra ko yele coca cola min be walma tebe an ganye ne gale ba sejina ya ambal maki qarmo aspan o ko maaminun be aspanyal walma france wala amerika na nyona misali yala ibe kalo sradet ko ya jabo lukaba e jabe ka ikanga bo wati juma an ganyi ne galeba kunun tuna oye musudoye ale ganyi ne gali ko yallo fraction minun be kuno tabali tora kan banaka ma ko tora kama ka fraction nun ta ko ala be chuguti an ganyi ne galeba tano ya malmaki ibrahim sila ko ala bebe ba sumba mambe suna ka frado tune anyena ni yedime bala ka fratuna na ko yalle o bebe ma en gali minun kerwani en tene su jake mene en gali do kera an waye ka jabi do ka ko ye an balma ke modu bo boro ala wuya kan en gali ye ko misiri koro
وترمبي هي مثل كراجو قالوا كورلا بيبا وكفروا angani galba fulo ya maluma ke demba makusa nabu ولكن ينغالي كويالو هل يجوز اتخاذ محلات بيع على بعض الساحات المشيت أو بناء حوانيت على جزء منه. الجواب لا يجوز اتخاذ محل من المشيت للتجارة، ولا يجوز أن يبنى حوله حوانيت إلا أن يبنى لتستغل أجرته بالإنفاق لماشي فيجوز بالشرط ألا يؤدي إلى تضييق الماشي، وألا تؤجر إلا لمتدين لا يتاجر فيها إلا بما يجوز شرعا، وأن يراعي حرمة الماجر بألا يتخذ الماجر مخزن لمتاعه ولا يصد الطريق أمام الداخلين إلى المسجد ولا يشوش على المصلين. غير قلبا فلو يامبل مكي كود ما وصلنا بو يلا بيبوا مسركن لبي كوكي جويري كوير له مسرلا كوكي جويري أنا كويلا بيبن kamangaso dodla misir la man misir ko kamangasa do gola ko lo bebe walma ka misir do ta ka mangasai ko yalo bebe ma o jabi ka misir ta jawyore misir yoro ko ke jawyore akara fenye atebe ka misiri kamangaso la misiri ko wala kamangaso la krafe ko me ka ko misiri ko wala fana tebe misiri akene mimbe ko ke jawu yore akara fe na so ya tebe misiri dlara للصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل والوعظ وما في معنى ذلك من التدريس ومدارسة القرآن أو الحديث أو الفقه مثل قلنا يجوار على بطل كما صلي قرآن كلاو حديث كلاو أن واجلي أن في موقعنا نمسيرم تجوير أتبه kama sofuna ka misir yoro do laje har na kilometer kileni wo farega ko ke manga sai atebe misir yoro si ka dota la ka ke manga sai atebe fo abebe yoro mi dunni dunu yo derbo yo fo o yena ya sur misiri akere fila kene mana ko ke manga sai be misiri ka stabu do wala be misiri ka konte do kono e ba le maula luanse mi mana soro abe dépasser misiri yarla ko bon doni ba ko bebe ka misiri ka akere fila ke manga sai atebe abebe yoromi misiri kere fila kene mana na aya ko walla be ka ke mangasa ka le maula abe dépasser misiri yarla na karata bebe ko shati bo fanana asarti folo agana ke sabe ni asor misiri be koron na ya so na ka mangasa ndla abe ke sabe misiri be koron o kuma na tebe daiman misiri be lafi ila tawsa'at misiri be lafi kenedra febe beke sabe ka bisiri koro tebe ne manga sabe no fleni na be dépassé misiri la angwa bebe me donbo ko sharti akana ke sa ka misiri koro na so misiri koro ra tebe asabu flana sarti flana abe yoro le mami aka ke dina mai ate fuwe jawu manga sana fuwe femi bebe sharia la akeke maye mami me meseri horoma tanga
abe misiri bonya don o koro jumaye agana misiri ki aka minon bila yoro ye agana sira fana bari salbaw nye aka ke fana maa minnu bɛ sali misiri in kɔnɔ k'a sɔrɔ a t'olu wasuwasu n'a t'olu bɔ a cogo la mɛ ni nin kelen o kelen kɛra a tɛ bɛn masala tawfiq an ka ɲininkaliba filanan y'an balimaki sɔgɔnabage tuba ko ale ɲininkali kɛ ala dinasu tɛmɛnen dara min kan a ɲininkali kɛ jaga bɛ wajibi fɛn minnu na ko bien tun a ye ɲininkali kɛ ɲɔ minnu n'an bɛ ɲɔ minnu ci kɛ baganw de kama komi kɛndɛ n'a ɲɔgɔnnaw ani mankanɲɛ ani ko yalo jaga bɛ da la wa dakisɛ jaga b'a la wa bon an b'a fɔ fɛn fɛn ni jaga b'ara i y'a labɛn i y'a ci kɛ adamadenw kama o i y'a ci kɛ baganw kama o hakɛ min fɔra n'a sera ma jaga b'ara n'a y'a sɔrɔ a kwara i ye mankanɲɛ don walima kɛnikɛ i y'a dɔn bagandumi de kama an b'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ a kwara a kisɛ kwara o tuma na jaga b'ara ɲɔ wɛrɛ minnu b'i bolo n'olu farala ɲɔgɔn kan a bɛ nisabi bɔ i b'a jate ka fara olu k'a jaga bɔ mɛ komi n'a y'a sɔrɔ i b'a to a kala la o tuma na an b'a fɔ an bɛ taqdir kɛ an bɛ jateminɛ kɛ komi i t'a gosi i bɛ ɲɔ n'a kisɛ i bɛ ɲɔ ni awa a tinsa de di bagan ma o tuma na i bɛ tinsa nin i b'a kalakili a bɛ jate sigi a kan ni min filɛ nin a kan ka bɛn mure joli ma a ka bɛn mure hakɛ min ma ɲɔ wɛrɛ minnu bɛ yen i n'a olu bɛɛ lajɛlen jaga bɔ wara ni y'a kɛ cogo ye ama n'a y'a sɔrɔ i ye o ɲɔ min don kabini a ko a bali e b'a bɔ komi a tɛ ko a k'a sɔrɔ e mako ma s'a ma n'a kɛra ten jaga taara i ye fɛn fɛn ni jaga baara i ye fɛn i y'a ci kɛ adamadenw kama o i y'a ci kɛ baganw kama o hakɛ min fɔra n'a sɔrɔ hakɛ ma e b'a jaga bɔ n'a y'a sɔrɔ a kelen tɛ nisabi mɛ ɲɔ wɛrɛ b'i bolo n'a n'olu farala ɲɔgɔn kan a bɛ jaga hakɛ bɔ e b'a jate ka fara olu kan k'a jaga bɔ an ko komi e tɛna gosi i b'a n'a kala de di baganw ma kuma na i b'a kalakili a b'a jate sigi wa i bɛ maa ɲini maa min bɛ kalakili dɔn wa nin kan ka bɛn mure julu kan ka sɔrɔ nin na n'o jate sigi ɲɔ wɛrɛ minnu bɛ yen i b'a fara olu kan k'a jaga bɔra salatu fiqh amma da alhirmal balo minnu fɔra ni jaga b'olu la o ye balo kalite 20 o 20 ni da tɔgɔ fɔlen t'o la da kisɛ tɔgɔ fɔlen t'o la jaga bɛ wajibiya fɛn minnu na awa ni jaga b'olu la ni olu qamu shi'r sulut ila akhirih da fɔlen t'o la o kɔrɔ jaga tɛ da la ka ihtiyatan an ga mala dɔnnibaw do ko ibn arabi al-maliki yolu do ye da n'a ɲɔgɔnnaw i k'a jaga bɔ o de ka ɲi ihtiyatan ko kuma wɛrɛ bɛ dɔnnibaw wɛrɛ ye kuma wɛrɛ fɔ olu ka kuma b'a k'a fɔ jaga bɛ wajibiya wa da n'a ɲɔgɔnnaw na dakisɛ n'a ɲɔgɔnnaw na ko mura'atan lil khalaf i ka da i k'a jaga bɔ o de ka ɲi walakin minnu kɔni fɔra tɔgɔ t'olu la cikɛ fɛn minnu bɛ yen ni jaga b'o la 20 don da kisi tɔgɔ fɔlen t'o la
ولكن ka min kai ika jawab wade kan ihtiyatan wade kan nasallahu tawfiq. السائل الثالث سيد قلوبالي دانغادو مدينة ساو سؤالو هل يجوز للمرأة أن تعين زوجها في بعض الأعمال الشاقة كالزراعة وغيرها؟ أي شباب، المرأة الصالحة تساعد زوجها في الاحتطاب والزراعة وغير ذلك. أفضل النساء فاطمة الزهراء كانت تساعد زوجها عليا كرم الله وجهه ورضي الله عنه. أنا غالبا sauna ngo yambalo make sidu kuluba dangado madina sawa kwali abeda gawa musoka a ciyedde me bara gelemon dora komi cikin wanyu wonon musoka a ciyedde me bara gelemon dora komi cike ananyu wonon amba fonna musunyuma mbe a ciyedde me bara bira fedu be ate wajibi ka meni ya ka kan kosbe a barka be di yalla be di dewna arabi saranayi baro do be ate waje musoka ate wajibi aka me korte ka fu manga killa musoba cede me bara dara ibi cede me cikele bita cike ite ga foro kuna kai ibita logo nyini kane ka dumnin to bayi akai iwi wotoro mina katafa bina ki cede me dewna du musaqawla kan kosobe iga wajibi tere me akai ma temma ni dana wajibi kilen po mai tin yogononda ne ma na yogononda ayo wajibi ke ka sai ka dobre ke min ta ka wajibi ni ba fe don ka barka ire ka bara basoro ala fe ibi cede me febera ire be nyebe cela abe barla ikanga dime har ni bo barado ichi akan ki jiwa ikadime har bo bara har bi ke gosi ibi cede me musamman yanta musola musamman ya sayyidatu nisa ahli aljanna aljanna muso be patron noye Fatimatu Zahra musamman anyanta musola aljanna muso be la patron aledi alaikum be baraka ya ce sinaluyi Fatima ta kumberra hamile yani si nyogu be sini wumiye afsika fami a chomi doron Fatima ta kumbe nyosu fokolo ngala ye nodo ategela okmana Fatima ta yoke akumbe singa che alenyante alakara joldo mais alaikum ba ce de min sunna aluyi ka baragilo ka no ka nyosu ka dumne tobi ayoke aka wajibite ma ya don akanga ke muso ka nga fe bela jira nga ce fatu mata kera chukuti abonso nyambe yorjuma abonso nyante okmana muso ibi cede me bara bela jile kana sike jani de ka wajibi ni te wajibi ka na ma wajibi ka me ni be nyeta kanu iyere ni donye e baki sallallahu tawfiq. السائل الرابع سنبسدبي سألوا هل يشرع للمصلين الإصاق الأقدام
الجواب: تصفية الصفوف من إقامة الصلاة، ولصاق القرب بالقرب من تصفية الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء الهري. وكان أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. أخرجه البخاري وغيره. أنجي نغلبا نانا يامبر مكي سamba silibe ko yallo anyin ndowa salibo na be sali na sa paudla aka sente gunywana ko yallo oya doewa amba fonam oya doe islamo na be sali jamana anga sa paudla kenye ka tilen ko sobe oye sunna do yala garaka sunna do o kuma na ka sento gunywana oye sapatile do kapo ka sapatile nywana o yinna na o kuma sapo betile chogodi o doye aga se ogunywana ya doye abaka mango gunya ka se ogunywana. Anas ibn Malik alagara ka sahaba bado akodo nore yesalijo lengo alakara munaka nyese auma akwama abisapotle aka na le ka bone saler nyesile ko filma ne barare nebe ko fly ko me nye fly chukumi ako on kera on wala kra sahabau inimi be nyu an kra fe an kra ba ante an sente ugunywana baraka foka sente ugunywana mashru'un muraghabu fi هي من تصفية الصفوف. أنا كني نقلبا دورنا يا ملمكي بنجو تراوري أكو هل يجوز بيع كلاب الحراسة والتفتيش؟ الجواب: قد جاء النهي عن ثمن الكلب مطلقا. عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. وأما ما قال صاحب التحفة واتفقوا أن كلاب الماشية يجوز بيعها ككلب البادية قد رد عليهم علماء المذهب حتى ولد. أن كان ينقل با دورنا يا مالمكي بنجو تراوري كويلا بيبي ميتا إيكا فروتشيك والما إبيكا دو غادي زونا نيونونا والبتا فرالبي فرو غادي ورابلوني زونا والما ولو منو فامو بي لامرا إبي دركو يرا على فيجو منو بي موبلو ولو منو كلاني او تشوغو نونا اولو ولو نو سالبي بيبا أمبا فو أنا لا ما كونا كافو على فرلك كابو ولو سمو دونيما كولو فيرا كاسمو دو على كراي فرلك كبواما أو ولو ما بولا ولو مبي أبيت عليك أيوة فروتنا walbitega bawo no fe ko na be tanga walma be ga duere tanga walma wulu minum be ne kala nendo awa ka dorku ni finjugu yoro yira aya harna kero luye afere tebe ka wulu ko ne mar nun kama bebe ka wulu mara abenga frotanga walma ga du wala bitanga bawo no fe walma ka wulu mara ka kala abika wa fenjugu do chogomi ka wulu mara kama bebe wana ta ferete bende to qalluko wa adamu nahyin la ka kalbi sayd feminu mbebe feminu fere bebe abika kuma luka ko akasore be femi be fere
akasoro farlin mana ka bo ala karama fen kunka ida fo komi wulumi ne ba ta fita kun yara kenan yake kana ke ka konfo mina ka ke ka naula wal makafir ke ka musaqaw nyina ko bona nyugono afere tebbe ninde mashhuri وعلى هذا الجمهور بدون بودو يا فام يا كافا بيبين أنك بدا بدر بابلي دبي عليكو قوان ما يستعنون عليكو ني علي بيولو فيري برا كدا هجي لا وري كما عليك فامنا كاستكتكري يا كافا بيبي كما ما برو يوف نافو أنا كومي تفصلوا كابتكي يبارك نودي أقول واتفقوا أن كلاب الماشية يجوز بواك كلب البادية إلا ويالك ما هي إلا أنه لم يصب في دعواه الاتفاق ولذلك رد عليه ولده في شرعه توفى wulu fere te ba ka wurna sunna sunyen wade ye mu'tamadu ye wade mashhur ye fil madhhab wade durbo cha manga kuma kai asallahu tawfiq السائل السادس سيد محمد دوكرن تشيلي سؤالوا هل على التاجر أي الزارع براس ماله للتجارة زكاة الحاصة العشر والمارب والعشر الجواب أنغني قال با ورنا يا مالمكيس محمد دكرين تشيلي كويا لجو كلا تشيكلا دو ما بيجو فناكي أو منا كويا لو na ba kan yo jaga aboke tulange tanaiwa bore ta warta kilo jagai na fulo fana yoro bolo shriye o koren na fulo men ba bulo no bi na sabu aboke tilero bina ne ka kilan tawla wala ba kitende ba kama ala hasab ma fahimuna min as-su'al nasu as-su'al سمعنا دكرين شيلي هل على التاجر يعني الزارع برأس ماله للتجارة زكاة الحرث العشر والمال ربو العشر هكذا على حسب ما فهمنا من السؤال ويالو مامي جوكي لادو ميتشيكلا فنادو wari babulu o jaganga bo nyo fana babulu fana jaganga bo o kuma na yin min babulu abo jagaba ko ke talange tanayi wari abo ke talange tana talange nana no bebe ka tala bina ka kilanta ala hasima fahimna an ba fu na'am nisab al hasim ma'lum 300 muddi bi mudali salatu wassalam wa هو 615 لترا والزكاة العشر وسقى بالمطر بالصيل أو نسل وشرب سقى بالآلات وزكاة المال وزكاة الماء ربع العشر والله التاجر يزكي حصه بالعشر فما له بربع العشر أنقول رجل من باب الأبو جگا nasa nisama nyoka nisabu ya jumai maana chike fium ni serake jumali jabe wajibiya angwa bebe mure kime saba nala kraka mure o kanga be litri mimba namba fo litri kime woro ani ta ani duru chike fe nasar hake mani jabe wajibala bela jelbe fe milone litri woke me woro ani litir tan duru ni ciki ka cika fe mana sodem ode man ni jaga bara na maso ma jaga tara manasoro ma jaga jumai o yetilange tana naqtasir
نقتصر على ما سقي بالمطر وللسل عندنا قليل. أغمنا تلانجتنا وكري إمنا اسمها فيفنا كنتو يريتاي كلي تنا ويجاي oma chikala jaw kala mini be chike ibiga chike fe jaga ni chugena e kana flo min be ni kan wa fana je bo kar bo le shiri ko ma yin ni galen fa ma chugumi nasalla tawfiq yin galba wurangala ya maluma ke tijane sankare wuleni sualuhu idha jara al-khamr wa sharabu coca-cola في أنبوب واحد هل يجوز شربها؟ أي شباب وإن علمت المتزاج بينهما وخلط بعضه بالبعض حرم شرب كوكا. وإن حصل امتزاج بين الخمر وأي شراب أو طعام بمشاهدة أو خبار حرم شرب الشراب وأكل الطعام، وإن لم يتحقق بل الشك فيه كره شربه واكله. قال خليل وصور شارب خمر وما أدخل يده فيه أو كان طعاما كمسمس وإريات على فعم عليه. أنك ينقلبا ورن لا يعمل ما كتات يا سمر بن كو الكلمي كو بالكلو دلوبي يبدلو ibe dulo do ala ibe coca-cola fana alcool ibe la jele be bara alcool kilendra alcool min be alcool do be ibe dulo barana yi ibe coca-cola fana barana yi abe la jele be mas alcool kilendra ko yele coca-cola min be wala ma tebe awa amba fo na ya soro coca-cola ni yedloyi na ya sore be coca-cola fulo premier o fulo de be dwara ka dlo madu anyere fe dlo fu ma se coca-cola ma amba fo bastara me na ya soro dlo fulo de be do alkorun kono o coca-cola walima dabtu tara sendo ne fulo sendo ne fulo amba laje na ya soro eyre bado ka fo duloyin ani alukora coca-cola ni duloyin do nyaminen do ala har na doyara ni bo don kuma ire akhirire nyana walma doya fiye daleme mamina o kuma nan ba coca-cola mini haram ya leto mais na makite sa dangol ya te bolo proti bolo o kuma amba fo meliya makruhi mi fe akara coca-cola yawa akara mina wore ni dloni mi fembe ibe fo nyon ko mina ngelen kono aba ni yere ko le ba ka fo o mi fe mi yo ya ke ga coca-cola akara fengre yo o kuma dlendo nyaminan do ala hanna do ka do o mi fe mi ne haram ya ledu mais ne proti bolo o kuma na da ma yaribuka ila ma la yaribuka ikato wode kan mais ne yere ba do fana e ba kalama chendo ne alukoru kelemi fleni e ba mais ni ye dlo le dola ko wa ko len den to dola fe be minen wo kosobe wel ko run ko kosobe a ko len wo ka je be so kan fana kala no abete fana wa ko len mini bebe السائل الثامن قرمه أسبان هل على العمال في أسبانيا زكاة ومتى تدفع an ganye ne galeba segina ya ambal maki qarmo Aspan o ko maaminun be Aspanyal wal ma France wala American an yona misali yala ibe kalo sradet
ko ya jabo lukaba ni jira bi ka ikanga bo wati juma amba fo jabi idha balaghat al-ujrat miqdar an-nisab wa hala alayha al-hawl وجب أن تعدى زكاتها an ganye ne galaba wurin lanka barba ke karamo Spain ko ma minum be Spain ne France wal ma America na nyono wal be Italy ibe kala sara deta ko jaga bo loka ma fu na jaga be ba ci bika bon e ka jaga yerba laje iya sara minta na bin ne sabu mana jaga hake na bobo na isanyele mana ko sanyele ma yakalo tanfla na yakalo tanfla ki boloka sura be jaga bo e ba jaga iya kalo sura minta iya kalo sura fulo minta misali yala na be jaga hake bo o kuma na ibe sura binu to kofe e bolu be frafraka na sanyele ma sera kalo tanfla mana dafa aba jaga le na ya su yene kalo tanfla ka dafa ayadun wal ma tomi ma te jaga bo jaga taka mama ni be kalo sara deta ni ye flota no te ne so te jaga ke bo ye flanata e bo fraka na mana da su be sabanata semi mbe na mana ke ne sabiye semi asamba damina wada dafra domi ni fulen tabo flana tabo abe dafa wati mi asamba damina wati no kala talafla dabra ka sara be jagabu abaja na to bo jata ba ka san yelma har na ka ke kalo sara million keme de ye misali yala wala million mugande ni sambe yelma ya dum a jagati ka faga kalo tanfla de so hakala sallallahu fiqa an ganyin galaba kunontuna التاسع امرأة سألت عن حكم استعمال أدوية منع الحمل خوفا من الضرر an ganyin galaba kununtuna oyen musudoye alaga yin ngali ko yallo frakse minun baye kuno tabali tora kan bana kama ko tora kama ka frakse nun ta ko ala be chuguti amba fo at-taqim yanqasim ila qismain taqim muaqqat wa taqim daim والتعقيم المؤقت يجوز للضرورة سواء كان بتعاطي حبوب من الحمل أو غيره وأما التعقيم الدائم كربط المبايت واستئصال الرحم فلا يجوز حكمنا ككنو تابلي سورة فلادو ka kuno tabale wati do tora kama kome ni ma ki bina tora soro mano bebe kome iba fe dunce ka jinya bada sranya kama don bo ko mana ka sabu do ke min bi ke jinya ko bebe ni de no mana nya soro fe abeke duguye yembalo walma kunanyu wonon mana ka frakseta mimi français de nuanchi o bebe amma ka frakseta mimbe wolo bale kudon ka frakseta walma ka pikirke mimbe kuno ta bale pew walma ka denso yere bina ka denso yere tie ka bo pew walma ka wolo nugu ko sire ka ake bereblaye wo tebe
foni dotoro ya yira na moke ni dembe banga ni be tora o kuma na guro maso kuna bebe na mako ko ende kama tebe ka fraksita wal maka pikreke da rakama ni do nya soro abeke duguye wal ma ere ni de ma ere de kenya de te bayarla ko kuma na ka fraksita ka watike don bo ko bebe amma na ya soro sa ka ke breblai ka bange dabla peu ko pikire ke walma ko fraksete walma kira sabo o tebe o haram yeledo fo ni dogotoro la dulu yi mana fo ka fo bani na gore bangana dron ani be twara o kuma na kiro kama sa a bebe alega frakseta min be kulo dabla peu walma ka pikire ke min be bange dabla peu أنا نا حديثه كنوم على كراك الصحابة دوكو نو يبسخ دريه كله كرا غزوة بني المصطلق كله كرا أن سلامون أي كافر دو بول لامنه مصوبي أي كافر مصوب دمناني تشو ala kime tamai amena sena anga turange ya mena bon anya lanyini o kuma na anga disu mutawati me ambe asul fanake o koro jumai ambe musunnu nyini mana ambe lisumtake me ambe dabali doke ande desoro chugumi me ango nyama amanga ki alakra banchera ka ke ka samara kra nyinga o manga kra nyinga anya kra nyinga alakra ko na ya jabake me ambe dabali minge ka fa kana desoro na ya laja abeke denyere abe da bilimento bake fuye o kuma na in baraka fa bebe in baraka fo ka dabalike awa igana den sura bebe wati barabara tere mena beke fana a beke muso ani ce ka jenaye mana fila bila jiren ka baka a tebe muso kirenga ke ka soro ce ma jenaye ke fana kan muso ja ko ya ka ke ka so muso ya lalla a beke fi ittifaq az-zawjayn muso ce fila bila ka jeni jenaka na'am nasallahu tawfiq يعني قلباتنا والأخير ويا إبراهيم السلا عليك أن قال هل يجوز قطر الدواء في العين حالة الصيام أي شباب الأفضل أن يمسك الصائم أن تقطير الدواء في عينه أو في أذنه أو في أنفه نهار رمضان فإن فعل ووصل إلى الحلق أفطر ومذهب مالك الإفطار بوصول ماء إلى الحلق إذا وصل من منفذ المنفذ الآل الفم والأذن واللنف والعين an ganyi na galaba ta no ya malmaki Ibrahim sila kwela bebe ba sun ba ma be suna ka frado tun anyena ni yedime bala ka frato na ko yalle o bebe ma awa an ba fo minga sun ba iki yere mine
ibe sufero tele flafi fura nabide tulola walmanyela walmanu iki yere kulosi e ka bla ka sufla makono ni mali suntige watimi ina fura nunke awa ne ye fura to ni nyela ya da musuren wonona walme ye fura to li tulola ya da musuren wonona walme ye fura ya to ni nuna ya da musuren nuna e ka sun cene ba ya sun cene do e ba don sara on ga malika mazhabi fenfen akira jima yo akira fenfen wo minu be sanfi rojima wo minu ba da madina wo da madodo fulabe duma o ya alhilil wa dubur an kan toluma min be sanfi tlo nye no da somba na fenfen don ni ngonu fe tulo fe walma ya to na nyana walma ne nun bela jiran ngono bela de nyana ne fura min do ni nuna sune ayatimi asra ngono na ka sunci yana wode malike masabi en gari minun kirwani me entene su jake mene yin gari do kera an waye ka jabi do ka waye an balmaki modu boboro ale wuya kan yin gali ye ko misiri koro o trembe ye misiri korajo kale korla bebe o ka fere ba an ye jabi kan ko atebe war waqfu do waqfu te fere dono bo ko bebe ka fere ka dépasser misiri koran yerla wala misiri yija misiri koro atren misiri trete fere waqfu ka abebe ka fere ka dépasser misiri korana wal misiri wore don bo do ko wal ma fenfenya alabatu yer ko zabiya wal ma madrasaw ka misiri koro ka misiri tre fere ka dépasser lula wa bebe me ka fere ka wardo don wara bala minto ona nyugo ya tebe sallallahu tawfiq in kaluminun dira alaye minun jabin noya o enunuye in kaluminun dira alaye minun jabin noya anya o enunuye amma fo subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لقاؤنا مع العلماء لقاؤنا مع العلماء لقاؤنا مع العلماء لقاؤنا مع العلماء علماؤنا هم الأنوار لقاؤنا مع العلماء علماؤنا هم الأنهار لقاؤنا مع العلماء علماؤنا فمحمدنا علماؤنا أصحابه لقاؤنا مع العلماء إذا كنت لا تعرف ربك لا إله إلا الله لقاؤنا مع العلماء فسل من يرشدك إلى الله لا إله إلا الله لقاؤنا مع العلماء إذا كان المرء جاهلا لا إله إلا الله لقاؤنا مع العلماء فسل العلماء بالعلم لا إله إلا الله لقاؤنا مع العلماء علماؤنا دواؤنا علماؤنا شفاؤنا لقاؤنا مع العلماء علماؤنا أنوارنا علماؤنا سراجنا
لقاؤنا مع العلماء لقاؤنا مع العلماء لقاؤنا مع العلماء علماؤنا فمحمدنا علماؤنا أصحابه لقاؤنا مع العلماء إذا كنت لا تعرف ربك لا إله إلا الله لقاؤنا مع العلماء فسل من يرشدك إلى الله لا إله إلا الله لقاؤنا مع العلماء إذا كان المرء جاهلا لا إله إلا الله لقاؤنا مع العلماء فسل العلماء بالعلم لا إله إلا الله لقاؤنا مع العلماء علماؤنا أنوارنا علماؤنا سراجنا لقاؤنا مع العلماء علماؤنا فمحمدنا علماؤنا أصحابه لقاؤنا مع العلماء لقاؤنا مع العلماء لقاؤنا مع العلماء علماؤنا هم الأنوار لقاؤنا مع العلماء علماؤنا سراجنا علماؤنا دواؤنا لقاؤنا مع العلماء إذا كنت لا تعرف ربك لا إله إلا الله لقاؤنا مع العلماء فسل من يرشدك إلى الله لا إله إلا الله لقاؤنا مع العلماء إذا كان المرء جاهلا لا إله إلا الله لقاؤنا مع العلماء فسل العلماء بالعلم لا إله إلا الله لقاؤنا مع العلماء علماؤنا أنوارنا علماؤنا سراجنا لقاؤنا مع العلماء علماؤنا شفاؤنا علماؤنا شفاؤنا لقاؤنا مع العلماء لقاؤنا مع العلماء لقاؤنا مع العلماء علماؤنا أنوارنا علماؤنا دواؤنا لقاؤنا مع العلماء لقاؤنا مع العلماء لقاؤنا مع العلماء